ala ban kibariya kabo kafiruma ko kafiru ni janga kata kaka kabo alafe janga kata min bi ladimin fana munna alaka ayaw tumbe kala kafiru ka aya bena uma cide aya imbe jibrila ba fo cide nya doro yoronin kelembe cide be aya kaluka aya be bo cide nyere nenka kafuye me ube mun fo cide nya ube mun fo cide nya alako wayja tutla alaihim ayatuna bayyinat akoni yene ka alaka ayaw kala nununka aya munun jelendo tamanse munun jelendo dibitula qalu mushrikun kafiru bafo ma haja illa rajul yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu abaukum ninde be fo cidenye ni cidenye alaka ayaw kaluka ube cide ube mufo konni ninte mogoshe ninye cedo de ninye mogo do de dro abafe kawsagi kabo aka fawu ka dina mana ka fawu kala dan aka fawu ka batofi abafe kawsagi kabo madro beninde fo ya nuna anna dina abaihim huwa alhaq wa anna ma jaahu bihi ar-rasul indahu batilu ukalla nyini yamuniya ukalla nyini ko ku uluka fawu ka dina ko de cinyaye ko cide ni minna na oma ko yengalonde ko ninte mogosi ninte foye ninye mogo de doro abafe kawsagi kabo aka fa koro ka dinama anu kabbato chogo abafu ka bo ko doro an fawtumbe min kawde cinyai nince ni minna na amma ninye ngalonde alaihim wa ala abaihim la'inullahi ta'ala bun kasir ko be uluka anu faw be ko alaka danga buka uye uka faw ka dina de fasamanta ciden taka kulu faw de taye cinye ko ciden ni min nana ko yengalonde abe uluka nu faw be alaka danga usagira kam ngorefo wa qalu ko ma haja illa ifku muftara ko ciden aya munun kala uluka kun ninte foye nin galonte na ya tige kada alala ya nuna alquran ko qur'ana min fana kala nuka kun galonde do balma bima bila nin qur'ana be nani de bima bila nin cide na be doya koy na ya soro cide doyali analla gosilina nanini qur'ana nanini dina nanini ala yere nanini ko be sennin dinala dina inte se awma munu nuyu kan na fulo français ka mogo bila ka groupe créer dinya kono uka alan nani uka dinan nani uka qur'anan nani uka cidenya ni kan lagosi uka wori ucinya na fu aw munu nya wori umina na ba siraka ayaka jahannaba wori udu ni mogo saraka ibe saraka ta jahannaba dema ibe sakata jahannaba tasuma dema awa be safana kabunin jiya kono ka kafiriya ka kata jani jahannaba kono kanindina to sen ka foriyama wala kan ka waju kasagi kata wire ma aka sabali kwa mogo yen nin qur'anan nani awunye mogo yen nin cide nani awunye mogo yen nin cide ngalon tegala awunye usara ufule jahannaba kono dina fule ka marashe jiya kono harbi awde bese aba yere halaki doro ka yere ka halaki wori anaka jahannaba tasuma aba ke ko mina doro kafiru fana bu ka wori ucinya utese nindina makasara fuluka uka wori cinya na jiya kono la garan ni min sara kai be sakata jahannaba ma aw mbalmo ambe der sure jumantaya bonin nin fora ci de nyere ko ani min dana ko ngalo kulu fa koro de taye cinyai bo ni emin ko al ulama warasatul anbiya ni emin ko be waleli ke kata tauhidima ani sunna salafiya kan nin kuma nyogona fora akan kay toro o man kay toro nunu nyogona fora ci de nyere abam fa koro nani yede abam am mo ke nani de donc aban kala daw cinya de atanka yoro fe de ataka kabila fe de ate ewa anka shiawde fe
nunun bete mana mana kuma ni naga kuma uyewa mogo man nunun fa wunya uye sira soro ni ndina cinyani da ni dawa kela min fana ni tawhidi wala kela min fana ni nin kuma sugu de decourager ki sagi ka ka kuma wala ima qur'ana yere famu folo e yere ma qur'ana famu janko ikake dawa kela awan ni nde fule ka fo ci denya ndella ka fo nko min yere ye jahiliya min be dina kono asababu ye minya sababu banani asababu kacare me asababu banani asababu bayenani de fakor sirabato ta'assubul majmum fakor sirabato ndim faka tabolo bilade ndim moke on tade bolo bilade awun tankalla da koro bilade awun banka shegul no fede majahabi bato ya do majahabi romi nyedina soso an tanka majahabi bla umbe ni majahabi de ka filibantiya min be dina kona fuloye ninde ta'assubul majmum kam mo si portengalonka si porteria min lago silendo afulanna itiba'u li hawa nindungo bato jahiliya min be dina kuna asababu fulana nindungo bato mogo be ala taye ubafu ninde tiyaye to ube ciden taye ubafu ninde tiyaye to salafu tabolo be fo ubafu de tiyaye to me nindungo ye minye ube ala ta toye ka ciden ta toye ube tan nindungo bato parce que de kaduye ni nye sababu fulana ye sababu sabanna al-jahalu bid-din jahiliya ni kalambaliya min be jiya dunke chamanna dina be doni arabu kande ni arabu kan kala de kanyede do ibe nywe soro dina la ka qur'ana famu ka disa famu nasara utara e wajiya fambe ka ta hada madun nyagambi kurtalo kubo arabu kan kalanka karabu ni arabu kan juguya fana biludusukun kono ni ema etarabu kando ema arabu kankala ibe ka dina nyado chogodi ni emi ka dina nyado ibe se ka kyakawa sababu sabanna fule jahili ali jahlu bidini sababu nanina atasabbuhu bil kuffar kafiri la dege ka yahude wala dege ukata bolo wala anu ka sariya kura munu be jiyan kono kan nasaraw la dege komi ciide nyere ya fo chogmi la tatabi unna sanana man kana qablakum sibiran bisibiri wa jira'an bi jira'i hatta idha dagalu fi juhri dabbi la dagalitum qalu al yahuda wan nasara qala faman ciide ko abena tugum mogo ka sirako abena tugum mogo ko sibirinya kele ni sibirinya kele nongo ni nongo haru nu donna kori dinga kono abe don nofe sebo ko yahuda ni nasara sawa akonni ulute jondo awon balimba jahiliya min be nin dina kono asababu belebele bannani yenninde adode fulen ninye fa koro sirabato delila yelen kofe fa koro sirabato ciiden ka sunna yelen kofe abeke sababu ka hada madin filide kibo cinyaka kibo dina ka kibo ciiden ta ka komi jamana mo chama be chogumi وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هاج إلا شهر مبين مغو منون كافر يرى وكو تشنياما تمامي تشنيانا نوما وكو تشنياما كل ننتي فوي ني دباليتي نا كدباليا بانغالينو كو قراني دباليتي نا دباليا بانغالينو تمامي عبد الرحمن الناصر ساريني آيات تفسيري أكو إذا تأملتن كل حق وردا أكون نية تنيا يديا كونو نمغو يا ساقي وبناما فإجا حاجة مآله لا يرد إلا بأقوال الدلين أكو يباسرو تنيا يساقي سبب ما كفوية فمغو فيلبانتو دودة كما كيرا سبب كتنيا يساقي أكون نية تنيا سنيا ديا كونو تنيا ساقيرا تنيا فورا مغو بناما كساقي akon niya jate mina jinya kuno cinya be sage a sababu doye munye filibantu ka kuma ude beke sababu e cinya be sage mogo be cinya sage mina li mushrikina o filibantu ye donye ka bo mushrikun la wadahariyina ani jinya dunkew
munu nye diya ka kokura tigu ye wal falasifa ano filojofu ni falasifa filojofu tigu wasabiyina ani mugo munun te dina irelanta shila uluka kuma wal mulhidina fi dinillahi ani munun jengelembe alaka dina kuno al mariqina nu bolembe alaka dinakum فهم أسوة كل من أراد لحق إلى يوم القيامة شغب درماني صادقو أكون نينجما كل منون فلك فو أكون نونون دي مغو بكا كرمغو مغو بيبت تغو نونون دوكو مغو نا يتنيا ساقي فوق تا قيامة بكرمغو نونون دي مغو يتنيا ساقي كتا فوق رنجي فوق تا الله غرا فوق تا جيان ولي ni ya ye mugo ye tinya sagi amaso tinyama akara mugo ye ningurpu de filibantu mushrikun jinya dunkeu filojofu sabiuna mugo jengelo dina kono mugo munum bolembe dina kono ni ya ye tinya sagira jinya kono minye tinya saga karamugo nono de ayen ni mfaka kitabu kono تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان أم بل ما جيا بولا وبيجيا تولا بني كرا بي قرآن آية ولا بني كرا بي كيدين كحديث سهلونا بني كرا بي سلفو كتابولو ولا أتبوني مغو أبكا كرمو يني مغو فيلبانتو مشركو فلاسفو فيلوجوفوتيكو من تاسيلان تدينا سيلا ولوكا حكلنا ولوكا سرياو منو بدينا كنو مجنجلندو uluka hakilina unuka kumau kinya sagira fokata kiyama be sababu yenunu abe karamugo yenunu de har be jiya bode kono kata ala kan kisikantanga